بله تماشاوان جا جارا کدن امی وگرن مجارا بن پیکرنین پیده رواندنا اندامن پدکسه مدخواست پشتی کو منوچه جوارا وشاند ما برای خوب دا میوان خواه لی میوان من آمده بون ها آمده یا مامستا هوشنگ سمگمور اندام کمیتا نواندی یا پدکسه به مره مامستا هوشنگ دم باش سپاس جبو بشتر بوناته اگر تجمرا بحثا هرگلین رواندنا فرمز عبدالکریم حاجی تجمرا بکی تو وکو خالی وی تجمرا بحث بکی صدمن کوپی هاتنه رواندن چوبون گلو بله سلابوریس جهوارا تماشاوانی هوارا دست بی ده از هوالی ما جبریه از حال بم از هوالی ما هوالی اندام سرکرداتی پارتی دموکراتیک کردستان سوریه ما فرمز سیزده هیوا هفت 2021 ده آتیا بنچاف کرد جبری فرمز بنچاف بکن چهار روزه ایریش کردن سر جهوای کار فرمز بدری لا آمده بی براکی فرمز الور آمده بی جوارا گوت فرمز الگنده هون ببيرنجي هو بانا يريش دكين جهه ما كار وخلق الدورامات ترسينل بن سها سلاح ده وده انسانا وشابقرتي راد بن او جهاز تصوير يقوم مراقبه جهوادك اوادبن كنترول دكن تشتي دسي روجات تشتك درنا كبي برپرسه پیاده و برپرسه اداری یه تبایا باجاری داری که یه کسایتی خلق باکره او تین جم مالا فرمس لیبورینا خودم خویا کرن بیجن امشاش شون و مغلط کر ام لیبورین شهاد خازن لیبورینا و قبیل دکن پشتی دروجه سیپان حمو برپرس استخباراتي هيئة الروش آبای کردستانی فرمز دعوتك برياهن أهلوي بچند گوتن هنا أميجي بپرسن فرمز جي پشتی اوتيل يبورين دخازن بچه سيزده هيفي دچه حتى وكي روجا إيرو فرمز بنشافكية وتا آگاهی خلقی و امواج بارتی دموکراتیک کردستان جی و انجمن الاجتماعی کردستان سوریا جی متى آگاهی حتى هال سر فرمز نیم. يعني ما مستوشنگ داوین جار سیپان حمو پیوندی به فرمز را کربو؟ نه فرمز را کربی مامی وی را کربی انو بلا بکرم که الجمد سپرس ما هنا مجه بکن و بگره. جبریا چند روزان با ما مستوشنگ؟ سيزده هاي بساعات شش إبارة دعوة كديه. حتى نها تو آگاهی و زانیاری لسر تونه نه نزان لکدریه. حتى تو آگاهی و زانیاری لسر فرمز تونه حتى وكر ساعتا نها. سیپان حمو چد بیجی یعنی مالبات برای خدا نه سیپان حمو یانجی فرماندارن لودره بر پرسن پیده او چد بیجن بر صفوان چیه؟ بگمان و برپرسه پیاده جهه پرسه بالجمع و پرجوی بکرن و پرس سیپال حمو بکرن سیپال حمو جی هاتیان آسکرن خلق دربیسیه و دمکی دویف دریش برآب دکار دکر ابا باش ویناز دکنه باشه ما مستهوشنگ پیاده چه نمایان دشینه یعنی جبلی فرمز عبدالغفار محمد جبریا دمک دور هاتی رواندن حتی نه چارنویسا وی ندیاره بریا چند روزان امین عیسی به شیوه کی تند او جی اندامه کی پدا کسی بو به شیوه کی تند بنشکنجه ده هاتا شهید کرن پیاده چه نمایان ج پدا کسی و انا کسی را دشینه دست پێکێ بە ئەفکردن پێدێنە یەن تێکردن ڕۆژ ئابای کوردستانە یەک ڕۆژێ بێ بن چاپکردن و بێ گرتن و بێ ئشکەنجەکردنا خەڵکێمە ڕۆژ ئابای کوردستانê نینە هەر ڕۆژ ئەف کار هەیە
بانگا مش مظلوم عبد را بلا الگور بریار خدر کبیج بری چند روزه کی بریار دخست نما کرد روش آوا بین بنکاف کردن و نما کرد روش آوا به اشکنجه کردن ام دخازن گور بریار خدر کبی یان در کبی بیجی از نکارم و مسائل چاره سر بکم قابل عالی بله باشه مامۆستا ev bin pêkirin ku pê didike di berjewandiya kê de ne çi siyaseteke dimeşîne yani niha te amaje pêkir te got mazlûm Kobanê soz daye ku êdî nema kes were eşkencekirin lê piştî wê jî beriya çend rojan li Kobanê welatiyekî sivîl tu têkilî û peywendîya wî bi partiyên siyasî re tune bi navê Mihemed Silêman ew jî bi şêweyekî tund hate lêdan û eşkencekirin پێدێ çi siyaseteke li Rojavayê Kurdistanê dimeşîne ev karê tê meşandin taybet bin xizmeta ewa kesên gûn berjewendiyên xwe diparêzin berjewendî wa li bin siha xirabî û nakokî neqeba miletê Kurd de têkirin berjewendî wa û berjewendiyê dijminê miletê Kurd wî rengî tê meşandin em dixwazin ew beşê PKK de yan piyadê de berjewendiyên tevaya miletê Kurd û tevaya rêxistinên siyasiyên Kurdî diparêzin ew beş bikarê bi quwetek mestir rola bilhêzêtinê piyadê de Belê derencamên berdewamiya vê siyasetê li Rojavayê Kurdistanê wê çi bin ta kengî ev bin pêkirin wê berdewam bin û divê çi were kirin بێگومان ev berdewamiye henê karekî çewt e dijî miletê Kurdistanê Kurdistana Rojava de têkirin ev karên henên tundera û ev karên trolî û ev karê got xelk jê tirsin ne cihê razîbîna tevaya miletê Kurd li Kurdistana Sûriya Belê gelek spas ji bo mamosta Hoşeng Semgemor endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye gelek spas ji bo beşdarbûna te